Lecture Tangkhul naobing tum psychology the talk with Sorintan Howry with the episode le welcome salishid delay ajay tumna interesting salakai chimam jila kanala kai itumna dam shkhui ga baya jan phaya ka sangum lishit ka vaisa se ajay itumna soft skills communication hik thaw maram le jan phai sangrum ka vaisa re jan phai hi itum Tangkhul naobing na darkar samai tui gi je akang sare matala ga na itum khani thot ping katam ga sheli ning sanglai lai dak le kala otpam phada klai ping otpam lila pam dak klai ping wang kana la khaing sare chimam jila general salagen hang logica itum ashang wona Tangkhul naw ko tong kana thei khang hi ya topic a khane itum na thei je ari hone competitive sala khai atam ga saw gi da itum otpam ka phali or itum we otpam liler no itum communication khamatha kala soft skills thlain khlai gi hi darkar sai soft skill hi ki hard skill hi ki communication khamthak ji ki dog ji ashama itum moron da thei vai sare kala hi we alongli itum ka tha tha ka matha sung pai ro do kali tampai itum apam li la tampai la hi tam khuyai ka wa itum ka tha da haksang rai sung pai ra gi itum aja ungsung wa sung la gaina jan phai sangrum khwai sare acha hi matha me da thei khoi pai khwai da Tangkhul wing a chaile dam shkhui khai kala hi we area hi we field le dam chỉ thấy mi đặc lệ chỉ should me ác sa da lệ đặc lệ khani special guest khani rangrum ye de lệ anili introduce ami ke welcome sa kui da itum chan pai hi moron da cha phai sa se in a remake da kuirum ver elfida shinai suli introduce ami ngai de lệ itum chung na thei re kreli iwi talk show li la razang ngai re ajon li ning shi de lệ nu atam sak chung kha le sa la razang khami wang ajon hi certified T3 soft skills kala hospitality trainer a khang sa de le itum Tangkhul le hikta chungda ma leim ne chiwang acha chon razang mi da klewang chung ning shiko ka khnia sa da kuir yaring am hongchui Tangkhul ku chung khana thei le ram talan khani thot ku chung khana thei le re ala itum khani thot wi longli them thang mai la khai kala itum Tangkhul naw mang chila ayang le li pom la kala a hi trainer a khang sa khai are a hi ala T3 soft skill kala hospitality we trainer a khang sa de le itaw yaring am le chung khaning shit le khani ni ngalang char la khai mi ne ka ta salala Tangkhul naw na darkar ka sa ti shure itum hi maram hili chan phai salak sa da ni atam ka sak le salala phanit ngai la gain le salala ani ngalang ka jar chi hoi la ka razang mit le chiwang ning shina ko na ni le acha in a how pogli hang khai da itum chan phai sa wa ki ji soft skills hili itum focus sa la ka chan phai mrong mon da wa phai sa se mi ku chung khana soft skill hi keys hard skill key kala hi with darkar hi kan khana chung kha question sa da le chi mrong mon da ra se ka chimra rang ka achon ni makeup da khang han sao ke no we journey hi soft skill trainer ak sa da makeup da Tangkhul naw na q ang trainer khang sa do ge hi thei pai me khwai hi makeup da thei ngai ku chung o hi trainer sa pai la ge hi la mak thei la le sa re chena makeup da na hi kha hang mi lo ka le thumro mon da cha ba khwai sa se ning shila kai re atam khami wang I hi kiwangai na or ka tha da soft skills trainer one out kla ji kha I re da ayali ot sa chat sa ye ila agent level a khai na sa chat sa ye laga ra gadang shan yang laga ka tai bing na wa mathang ka ma manwo in na shan yang kha ili ot sa re khai bing ji la ka tha do agent level line na azing level line le shon atom rip sa da rak jang bing akhwala tha da promotion sampang da kaser how jen in a study sai newcomer rak sa ta kiwangai same time ri razang la ka thau khana jang akbawa sa the lak sa la sa da chui ga promotion jim sampang thukna ta phaning sa gi ne jena ara ila hata company li ot sa man da shan ma man jena itungwi soft skills jili hata chan han la han tu yar mashung da matui ka thai tu yar mashung da shichin laga akai nakli relationship ma thada lei thai thada apong ku chung ne soft skills it ada chung mai da la pheng room say ka jing shan yang laga in yo hi watar ka sarak de da phap ta ga khui chi lei je ni in la thada ning sang wa thi sure da ila chance la sampang ba mai je ni hi thada cha with talent ne jiao se ore na la ili teo mai ka hada matui ka thai hi la mi khai li dai ji wangai ni I ji ji opportunity le sampang la ga ila training team work pa ji ili move sam yaw we da ji wangai ni hada kamatha ji thei man la ga hi I thumi mirini ta ka sa phlong la dei da I ji mathang ila direct trainer ka sa maning ne trainee of the trainer the sasa gi na wo laga mathang da sar ga ila hada training attend sama man laga kan khana thei man ji laga and that's how I impart training to the other employees ka tharak jang bing ji hada mathang ka ji ne
Ring pa pa na John trainer ak sa da gran khai ro na jingkung gran ka shi ko train sa rai manui la kai na ba whatsapp ho ga we ta da ka ji da jinggo ma ga da khani shi khwen I hi how pok khai ne I firstly Delhi ri khlai International School of Languages in Lingua tlai branches ka jung khlai ka I headquarters Delhi ari Delhi ri lay Southex part 1 chili lay chili sa sai chiwe na now the ari Vodafone li la trainer sa da sa Jaina ari Norwich Union the insurance company England we United Kingdom's we company chu chili trainer sa sai Jaina sangai ra ari thuma jingkum hang phanga karat lay so na tu like have go John na tu calculate sa khyo ro kan sa kai krek ji che okay well experienced kala ituma pomang nim la ayang leili la chita da train sa sai ji thela ga ninglum lak da la jon na train sak mi ping ga tam naw ping them thang we la gra da shit sang ning share jon in na ung hanra sa lu ga in ara ya sho ya ngam ning hanaw ga ara jon maram li tyaw me ka thera ara no wi maram li la ara na thum otsa da leili I trainer hi ara razang gi da ping ka tam naw ping na thun train sa gi da ping o ki pa klayang ka thak lang jim thamai da thei bai fai no wi la Kiwaine trainer sao kalam talaga na ye personally theo gi da ayang leili itumi miru mam ning la myang nau bing le train sak san myak sao gi da itum tham da thengai noi trainer ak sao experience aru achon hang khai da kali la ka da sa do kiwaine trainer ak sa khai do chila kha share samilo okay he 2015 li we career hawok chine chiliv he British Airways we ticketing li jang sai wo ka chi sama man ka ili achona khana call sara sai Tangkhul nau ko hi managerial level in jang chine company akhli Intellinet Global Services ta big shout out to Ajon Ton yang ana ili hokhui jine wo laka issue hi training process li ra jang lo issue li thada otpam hang dali da hang jen ili voice and accent SSRA in the first quiz jine jen RU otpam ji in British Airways we ticketing li jang sa ji hoi laka hi voice and accent SSRA ka sa laka Intellinet Global Services li ungjang laga I ina mathai ka sa chungna ada dam hui haine wo hada I wi wang wa otpam wa sa je voice and accent ka ji hi lam thada lam mathai rang sa je ni wo English ma tui thei da ma tui pam ka sa ni wo ka ada hang khai da communication je ka how to speak effectively ka ji ba je how to speak effectively ba hi matha da mathai sa tu ji ung ka sa tran ba ji li ara I hi chot khai jen ara I hi basics and how pokulu jinwo ajon ka da othak le mathim nei nathum kha iliva o I hada ot ma sathai thure I ba hi ot pam him sathai thure I wang maning lak mai da I la question sai is la ajon le in han jene chena yare start reading the hangoi liwo like pa hok lo kim tham nei da jen in Ren and Martin's we grammar book chi pa khoi la pa phok kai nei wo pa phok hada pa lui ot va han ung la ga I like pa la ga hada iwi colleagues ping na le ting jo ne I athum ping lim thala kai na khrejan da sa fu ya ren dang dala I Instagram thali la connect sal ga le surf athum ping na le ile thada mayang naw sa iwa Tangkhul naw li chak mong som ne wat pam le wa che kha isum hi training ga thali jang hi Tangkhul naw hi mazat yawm ne wa ithum thada corporate li zat sala la entry level mang li zat rock jid la laga dim liter kai managerial level li zat ji hi chak mathim ne wa chawgi da ara so fai mi le pam jid la chen mayang mang jling so che ka mayang li khang so hi ara ithum hi MTI le da ithum ni kachipat le wo myang bing hin yang athum we accent mat ha tu ithum we tu kham du hi ithum na of course ithum we lila ithum we tu ma tu lila ithum Tangkhul shok na da kham tu or ithum notice we mi shok na da kham tu ta dang vai jidla ta hi kham tu wa ngai ithum lila ta da prejudice tik le jidla ta ka da an notice we khano le laga or Tangkhul we khano le laga ka da training department le jang laga sa le jida ta da athum na la tu kham tu tik le ka in la chili jang la ka in la tam hui thada iu wang wa launching pad hang sai wo iwi thada aru ina thada thei tak le tam khui khai chung ka cha che iwi thada graduate ka sai dang dali tam khui khai ji in contract khani ba sa je yang Intellinet Global Services li in contract khani ba sa je chili chung mai kha da tam khui ji no jena ara in la training mi maman training ji la ila khui maman training mi maman mi li interview khui maman laga ithum notice now ping li interview ka dai khui laga I thada chung mai kha da thei bom chita o Tangkhul naw ping na hili wat tak le lo mo yang ithum we notice now maiti naw ping hin na cookie naw ping hin na or hada SMS bash na yang athum ping hin hili ngui dak le lo mo cha ara ila chung mai kha da thei kui chita chen ara ithum wa koi notice we candidates ra ipali train sang sak che because ipan na ma thamai da thei mo chen na
of course chi sa la contract khani ko khai wi chili hi ili la promote sami mama ne yang chen GTT the global talent track the ashi hin Barclays pashi wi CSR sing jinwo chen ready for work program da akha Barclays pashi wi le jinwo chili GTT na skill cloud wi jingli ila soft skill trainers hala ga otsalu shide chili I visited a lot of colleges in Greater Noida hi hapa khani wo kegra Delhi wakwa aroi Delhi NCR li yang khaba MIT University Calgodias katha Bajaj Institute ko tong chili research ne and I visited a lot of them trainer a hang salaga and then in the lavatam mi papa me soft skill maram hi kala itu mangonim ne wo communication hi effective sala kai mam tu thei gi ji yang ne da apam khamthali tha da pam me da ka shungla khai apam me pam me da athmi them me da phaning sa jidla kha not all of them gai kha of course tha da ka them la leiba pam me ava awe upbringing ati sure da institute kham tha li sang la ga athum me khigra private tutor khosal mi la ga mathala kai na da khu khlei la leiba pam even tangkhul ngalei li la cha leiba pam me isla ava awang ran na themau gi da naung raping da them la ga la jang pam me isla khrijan sa ba mo man kha chiwi tha da ka tha tam chi thei klek chi la da ra tam man ra sare kha in hang hai pa na wa da apam ting ting da otsai re ukruli 2019 nung khai ne laga thada ila business side business ka tha sa thiyo we khwang le jiga itum live soft skill training ka tam ram ni hada sakla kai na hada focus ka sai mele thu ki da ila hada iwi jila hada died down some man khai ne wo but then just in recent years madam lilo rasam phang khui laga soft skill hi hada iwi wangwa it's in my blood kala hada mili hada tamji thei khangai gi je not really as a teacher but as a trainer itum we trainer jai kha itum hi traditional teachers bi ngai na dei ba mo itum we traditional classroom ni tam jik thei da itum no matam stay ba mo itum real life scenarios being sichin laga exercise nga teng dei da sa laga hada ka sa ba ji itum ji sa mai jidla not just the teaching methodologies aha follow sa laga tam stay tei laga khai ba jim nim ni jila itum practice sang sa khai jidla ya na khatam naobing jili la jang room laga exercise itum thada sa khangi ko tong thada sa pa mai jidla ta ji itum we methodologies na hada we've got reviews from our students that hada itum class 12 find dang da tam gai laga no we li hada 2 months mang 1 month mang ra ka tam jina chung ka da tam ko sir ning shi nai ko ji feedback ji chung na da sa mangai da hada iwi wang it's a blessing hada i sa ngai me kha lu ji jena full time hi ba hi habok leo ra da ji habok la ga jena T3 certification ji li rak kui la ga ji hada rak ta ne madam inina hada hospitality runo spoken English runo I tikli da tangkhul naw li la ta tammi ba mai re ithung wi khadam nawbing la shaking sare da tangkhul ngalei li sami dak lei jang masang rang ukrung lei li thada pa mai la ga ithung wi avram li la ga hada shepak sa ji ba sang ba masang rang ka we hope that we will continue doing that la ka man make art now snow chung make art shape sangai sang khai re ka ta chi ya pai mi ping wi wang wa no we experience no we journey the der gar sala ke kala nan ka tha sara mai re klai detail sala hang mi hai jo aning share ari yaru nan hang hai jili trainer hi kana la gain thei thum community li ka tang khu naw bing hi ka hang thala yu wang la hang lo ka chungdam theim no itum na knowledge ma klai wai na ka tang khu hi you potential ma klai wai ka trainer ng sa kwai ji hi khwai ni thum ka ja ka ma ka thei do kala itum corporate leader no atang nan la hangula pak ma thei mani chu ya tio the potential ma khlei ka hi sakna phlung ji ka scope ma lei je na ka knowledge ma khlei wai khwang sar do trainers ti line lei da khlei ili hanglo ji ka hi ba sakla kai la manim ne wa ka itum li tam khui khngai shu khui khngai ge ji ba de wo shi dang hol naw bing hiang chen da hada ka thang do we're just so comfortable itum na hada phaisa tolop thinghang phanga jalaga na laksa da odwa laga hanung laga hada na wesa khangi ji sa laga hada phaisa sambang dak lei ji shapai da hada pamchui hai la bi tik leiwa chena hada yo thaka ikhlat da iwi growth khi leidalei lei je da phaka za thila tiula ka wa iwi wa hada ila phala phapa pom ko ka thala iwi wa chance thala kain sang phang nei sidla hada ili hada mina ho khui laga cho hi ta sa se hada leidalei ko jika achon ba hi learning and development manager sa mo chena aban wa hiktha pang hi wa thei jidla hikta wa khurje theo kita an hang khami nei jidla ilila ka anala ili potential ma thei shi jiwa ala i hang samre jidla I ili potential khle ji an ka thei wa ngai anala ili refer sa khami nei jidla ka hi hada itum katam naw bing li hi hada itum how ko phokli hada hang shom ne if you don't have that willingness to grow
no we lit tam kui khangai shi kui khangai or hak ta ma tha sang khangai chim le kha ba ha da ma tam sting ai mani ji la hang ba ba me chen tam sting ai la kain ra sa ka tam sting itum me soft skills how mo hard skill meaning to mo itum computing ka tha or math ka tha sa la or language the python ka tha yang java ka tha tam la ka sa tam chi dai dak lim nim ni ji la itum lai ka tam tha da la ma tam ni ji la itum practical pace ni ji la che wi da ha da sa dak lai ji li tha da boring sa tu khai la tam lang vai wo chen itum na corporately itum na training sang ro kai la ka da ayarli ot ka sa ping ku chu jan relate tap sa re corporately training khami ji ka da mi khlai ji je ta chi itum na chi impact ung sak sa nei wo national ping le because whole day 9 hours ka tha classroom li pom le ji la trainer ah mang na tam state le ji la but then national ping he da ning ra ka wi ji la chak ma le ji la unless they don't have that willingness to learn Right, yeah jai da hada itum practical approach shi in da khlai jin la hada chi ma ka jang ping na hada or effort ma mi ngai je le yeah non comfortable sala kai pam hai ping ji ba hada ma thai ba pam ne kha itum hi akhur pha khami ping hi la ma le mi ne wo career guidance ka thai la ma le ba pam ne wo a hi tui ma tui thei or a hi sa thai re ji sala la hi wi direction hi le walo da hang khami la ma le ba pam ne ji la I was just lucky whereas she was not a khla da na phak kui lak nei ji lam nim na a wi ning ka chang ji thei la ga madam na phak kui nei ji la ka ta hi va rare sai wo hang ji thei mi la tar ka sa ba pam mai interesting sala kai feel la khang sa le thum chung ma explore sa la ka kala arina na hangula hang ji thei khong ron gi ji important sala le arina ni le ula ishi tang khuna chung mai da sem mu se ning share ya ri ku chung ga hang mi ai re itum te ku shi ku bai mang le ina jon ling hanau ga ra a jon jim swe da jon je ra kala jon je yuang le slak le thum we tang khu we ho khom sui tai de la khang sau de hi hong ai la ga we jon ara itum na alung zong u se itum soft skills ye ma ta la ina ara itum tang khu community na ni la itum tang khu li shape sang ai la ga we de ta la itum khani thot ping le itum li chot da clay vat da clay jin ni wi manga aina ma tha sang sa khangai wi ning chu ka khuli sa da clay da shit sang ai je na soft skill he itum wi tang khu wi li a thang tiaw mai ka ya rin la hangai re kya kha darkar sao do itum li itum in la sha ji itum hard skills mang worship ni tam ka pom hina ara ji wa na pa sa side ayang le lik shop ji tran itum ot pam ka pha ji tran itum soft skill ti sho ne gi ji sha ji wo ya itum tang khu li ki wa soft skill li darkar sala go do itum li ka tha da ki wat le do gi ji no we take ko hiran ka na experience le ra khai le kala ka tam nau ping ai tum wi ya ru li khang so hi li ka tha da take wi li do ji te me ka na share ka sam yo lo Maina na hard skills, soft skills mention saula. Hada matai la kai na phaptang sak ngai ba hard skills ki ba hi wa ina chi hada hangre ngai ye. Itum na school li tamda khlaya. No with knowledge maths ka da sara plus minus ka sara science yi thai da fact tamda khlai bing ba jili hard skills. Hada in short and hang sei ji ka. Soft skills ba ina wa itum we kharing kharakri shijin ka ja. Acham aram pali mentions da jiba jili focus ka sa ni ari soft skills pa na ba. Chan han la han no. Akai na ka relationship ma tha da leng rock laga thada ka zat ka kar ka tong jila tui khama tui ro no ka tha do ma tha la kai na no wi ning le ka jang ji ma tha la kai hang shok ka shap pa idum na effective communication ka ji ka tha jila ma tui ka thai akai na khli ma shit thai la wat thada psycho ra sa ka thai ning wi thangmet pa chi jirale chi pa ji na soft skills ta thada chat khana ne January iramwi ishi tangkhul naobing li la sa da ka them la ka chung lei ba pam mai school li tam ra ka topper sen shok la ka them la lai ka pe la ga shep shi tu hi ka pi thaila ka ji la lei bam bam ko ka aram ma tu ka shok tharan communication pa liver shep shi tu ene ka ma tu liver ana ka pi ka thai ya kha ma tu shok thai ki chit la hi practice la wat ka chaina ne chaina Everyone we atam liver soft skills ke chipa here na klata na ayali ru no iramli thada iramli chatsarala ayaram leili chatsarala na we kapaning hang shok ka thai kala shep shi tu khamatui tharanjli mashungla kaina grammar kamashung mang machila tui shi kichin vocabulary situation ati shu da mashung da khamatui kala ningai na situation khamatui ati shu da ningai khamashung jila yang ringapha excited kasa thada sentence ru no tui ka hang ka ga itumi man rimaina ngahan rei ya ringapha na ong khaila yang for example na ong khaila ringpha na ye tahanga jiwa nguyai re gitla chaina itumi soft skills he live
or the effective communication เลยง่ายจีค่ะว่าเขาจานหันละหันฮีตัวยาละมาชงระgrammar ละมาชงระนี่ง่ายระโนภาษาเงเธอว่าสาจิละก็ละ volume ละคนก็จุยคะแนนจิละดาการซับมันบ่ไม่มีอะไรนักมาจุยก็ใส่ไม่ได้มาจุยมีจุงไม่ได้มาจุยก็คนจุงจุยไม่ปั๊มระ the many factors are involved here to be able to have effective communication ถ้าฮีอิรำนวัดลักตะเลยฮีอีว่าอีวิพับกตาลิวอีทุมฮี school liver อีทุมวี had the technical know how ปะมั้งตำ how จิตละจิวว่าไงนะถ้าได้จิวเนี่ยละขังจันระหาไว้ได้แต่ไล่ดิกวิ knowledge liver เทียมนางจีเจน่าเรื่องอายาร์ก็ชกทารัน liver นั่นใน interviews ถ้า face ก็สาทารันว่านั่นวิไล่ดิกวิ technical know how มั้งหันมันเองจิตละนั่น interview ก็สาดำจิลินะมาท้าดมังหันกาเทียค่ะ question หันดักเลยจินะมาท้าด express มาสาเทียค่ะนั่นนิ่งลีจังดักเลยจิมาท้าดมังชกเทียค่ะนั่น fail สาใครละแต่จีไม่ได้ละก็อินหิกท้ายฮีวัดลักก็จูว่าไงดิชีถ้าได้อิทมีมีบิงฮีอายาร์ก็ชกทารันจีไล่ดิกว่าเทมลักใส่จีเรล่ะอดปั๊มจ่าแต่มาสัมพังเดอร์ทุยเจก็จีฮีละเลยกับก็จีละฮีแต่ถ้าได้importance ถ้าได้ก็จุงก็เลยบัมไหมลิสต์อะไรละมันก็ก็ใจได้ก็ถ้าจนยี่อดปั๊มกับพามังลีดเดอร์การซาลาจีก็อิทุมมีรินถ้าได้ออกทุยดักเลยพิงฮีละsoft skills why not effective communication ดาการซา อดปั๊มอินหาดันจีเลยอาริฮอนจีหาดัน trending side แล้วก็มีไซก็เลยทุมฮีตำดักเลยฮีละnow ดับอีอดซาร์ดับพนิงใจอินจีเลยหาดันคำมาดุยมาดุยทุยใครเนี่ยอีทุมมี personal life เลยสัตว์ดักการมาซาร์ยัง starting from your familiesอาว่าวาลีละจานหันละหันองตาดามาท้าthe relationship เลยไทยระก็ยังจีละดักการซาร์จีนาวรารุโนจิเลมาท้าละไกใน relationship เคยจิระดักการซับมาไม่ใจนะมาทั้งวาระก็คงในนาวริโนรำนาวริโนจิกต้องจิเล important ซับมาจิตละอีทุมหินะ soft skills อีทุมวีถ้าเดอีทุมif each one of us have the soft skills in us อีทุมฮีชิมคุรมังริงกับพามันยิงละ society ละริงพาไม่บัมเร่แล้วก็จูจุงลีอดบัมละคำท้าละสัมผัสเร่จะจังจิตหาเร่โอเคอาก็จนอีทุมฮีตั้งคุณเขาสัตว์พรักได้ฮี soft skills ซีเลยเลยก็พระตากะอีทุมอารีเลยได้เลยอีทุมตั้งคุณเรียกเลยว่าเขายับเดี๋ยวที่ว่าเขาจันหันละหันแต่ฮีโรสลักกันเลยได้เลยสลันโนเทคุยเลยฮี refine ซ้ำไม่ได้อีทุมออกทุยไปกิจวิ situation อันนั้นเลยละโนเทคุยเลยก็ถัดต่อที่ไทยอารีไม่อีทุมไซก็เลยฮีเวรนว่า talent อัพมีแล้วก็ว่าพระเสรีแต่อิชิตสังไงก็อีทุมวิฮิลี environment นั่นละมาท้าดละถ้าได้มาที่อาว่าบิงละมาท้าดละอีทุมมี guidance ละมา mirror to ยังจิวว่าไงนี่ทุมฮีจะเจ้า with talent ละมาพักคุยกับเธอเลยบัมไหมมาท้าด career guidance ตัวโนก็ละมีอาว่าวิ potential ฮิลีพับมาตาเลยอีทุมวิอาว่าวิดีก็อีทุมจังเลยก็ช่วยขนาดนิ่งลีอยู่nowเดี๋ยว doctor สร้างสัก engineer สร้างสัก IS exam ทั้งสักก็จิวนิ่งมั้งเลยก็จิตละ now we สักshopเอาวิกเทียมบาจิเลบะไม่ยังละใจนะอีทุมมีก็ต้อง doctor engineer สมซาไปมันเนี่ยใครขนาดซาเร่ใครขนาดว่า business ละซาเร่ business จิละอายุก็จุงเลย hotel ละโชเร่ restaurant โชเร่ hardware ละตุกันละซาเร่กระชับกระจายขยอ grocery store ละซาบัมเร่ใจนะงั้นแต่ talent ที่เคลนะวะใจนะ soft skills ที่เลยพลุงแล้วก็พรายแต่ว่าบ้างไงมันใกล้คลีวะ yes ตุยมาตุยกระเทยจันหันละหันองตาอาจำพาแล้วก็มีก็ต้องลีละงชิกกระเทยเวอาจำอะไรไหมนะพรากตาละเลยบัมไหมก็ soft skills เมื่อตำคุยกับไปมันนิ่งมันไงอินะอัทั้งเสียรุ่ยนั่นละหังเอาละนวิลีตำคุยข้างไงชิคุยข้างไงนิ่งจิเลยอะค่ะนั่นลี soft skills เวกระเทียมเจนนะเมื่อพระตาใส่จิละ you can always learn as long as you're willing to learn แต่หังไงโอเคนิ่งเชื่อจนอีทุมละเทคุยรันเทหิงินนั่นเราจุงกับหังเมเร่อินองฮันราสาลีเร่อาจจะ question จุงสาวเร่นะฮิมบารมี important สลักเลยอะไรดาวยารุลิงฮันเอาเกยารุอินวีอันนั้นก็สังค่ะ corporate ดีละ outside เร่ก็เลยยารุลิกจุงก็เลยทางก็จะได้ no business ก็สาลีเร่ no outbound ดีเร่ communicate ละซาชอนเดเลยซาชิงเดเลยอีทุมวิตั้งคุลวิ potentially ก็ทำเลยสิที่ไงอะไร soft skills วิลีมีใครกันนะมุ่งตาพลงไหมแก่ต่ำเลยเหรอบัดท่าสังเกตจิมเลยมันเองก็ชื่อนิ่งจุกเลยสาระใกล้กันว่าเฮียมันเดอร์การ์มนี่ I can speak ถ้าได้อีวีขังใจเห็นนะชอบไปกิจละคลีท่าละเทก็อีทุ่มมีก็จงก็ใจฮี feel ก็ซาวีขจันข้าชัยวะอีทุ่มนั่นเน็กเล็กเศร้าละ
ก็ละ soft skill he neglect ใส่ก็ว่าอีทุมมี really disadvantages กี่อะไรตัวอีทุมTangkhul context ใส่นะ he ก็ share ใส่หมดจ้ะ Okay, soft skills จะให้ trend ว่า skills ที่จังหวะแบบไหนยังอาลูจิเลยก็ทัลmain salah kain na hiva it's a personal attributes wanim na chaina personal attributes sao kita nana no really like high translate mamang bayum ni sila yang hada it's something out of the blue ka khirjan khlai hada or jangkhat na hila ka zingram ka hi khui kai jita jingbai jitla no aming himang chim rage de nimla kala no le skills le hai jim mamang rei dang nimla chaina personal attributes ka sau ki da hiba no really like high translate mamang lui ki jinwa na shijin wherever you are na shijin ka jinwa yang chaina arana hi communicate sathi jolo effective communication ba hi communicate sathi salala effective masa kha ba makan nam ni jitla chaina chili itum soft skill trainer bi hirak jang nei jitla ka tham ta sa khan na hi effective samai card ma tu shapra sa shapra ga ba hi important samai lui jitla na hi itum class 1 when hobok la class 10 nang the grammar dam kai jitla nimna sa ka strong khai nei jitla to han what is a noun what is a verb han ka bang han tada mi ka jung ja answer sa thai sa rei jitla ka chi ka chili imply sara ka chila preposition hi ka transition ra no way right adjectives being hi ka tada shijin la ka na miakli describe sa la ka no way vocab shangla ka sa da zekra ka hi hinala mili ring phang sak ge jitla na miakli describe sa tran na hi tu yarang kham thata shijin la ka describe sa khawa adjectives chi shijin dak le nei jitla ta sa ka chi shijin na khawa mi hi ring phai jitla yang hi otpam li makan khana bo manim no itum na chiwe undervalue sa jene wo yang he ba he thada sakla kain ma khui je ka differentiate ka sa tran no with job roles and responsibilities now the ot va ka sa tran or thada wherever you are na shimni pam sala thada jinau ni jolo yang ani khani compare sa tran jilla soft skill khlai ba ina soft skill ma khlai ba hi wa ngate hang thu he ni wo ar hon hi ai rai re jilla AI rai laga ithumui ot ku chunga ja he automated sa haide yang hada computer na saka bai ot ku chunga ja le he nei sitla yang chena ot pam hi ku chunga ja mang phok he nei sitla ithum personal touch ka jang bing hi himang hi wat tak le dala ithum mi ku mo ma jang ka ma sa bai nei gi bing ji wat tak le dala nimla chawgi da ara ot pam bing hi differentiate ka sa tran his soft skill hi na main ni wa chena one of the most emerging trend of 2025 is soft skill chua lung chili critical thinking skills kata emotional intelligence kata he being here had these are few of the topics that are very important as of now yang chi ara hi na we na tam khwe da hi tam khwe re hi ma thamai da effectively na shijin the re ji translate no way job prospect la ma thasang mai pam jin wa ara itum the corporate li wat ka sa tran IG being wang ro sa re isla na entry level line ra jang hai re kim tham ne na how phok chi da company hi ka da otsak le ji jin ba thai phung re isla yang take high translate what is going to set you apart from the other trainees or from the other agents is the soft skill manim na okay and ara na hi otpam no we otpam jili ka tha no productivity jawle ji mathamai da sa shapla or no we had the mi li no we interpersonal skills yang mi ochang room dak le jili no we kya ka mathamai da connection le shap ka ji hi na la determine sa sare jila yang jawgi da ara na IGP sa la ga na otpam sang khong he ara itum na otpam ku chung cha le ka thak le ji ka IGP apply sai jila na hi entry level and wa zangai la na assistant manager ka ngai ka or team lead sangai ka wa na we azingli mi hai la ko ochangai ka wa na hi interview valu re jila every year IGB ngai jila la na hi apply sai jila position wi wang jile position che apply ka sa translate na hi interview ka wa translate na lila team lead akha or manager akha sa da na hi chiwi quality mle khle ji athama chi test sa da khle ne jila technical skills ba wa madam la ila nala chap pen razang bai wa ha nali otpam sang phang here it's not gonna be because of your technical skills it's because of your soft skills okay. The promotion wi wang wa kana na phung jine na ma thamai the soft skills na wi ma thamai khar da leila na hi chui mi da thak mi khar da ka jine promotion ji kai wa ko jung ga ja wa da hi soft skill lai na ra ka ba me ar hon executive level le tada ina hada research ka salila executive level maina leidak lewi naobing or akhwabing hina atum hi hard skills le chak mi yang nis de because entry level le chen ku sangai salala promote how re chai kha or tolop kam yo re chai it's because of the soft skills okay da chak important sai chang kana mai tu ja khang sad le da ka ai shi Tangkhul naobing ku chung ka ba yo maram ni ma thai ma sharang sa jine jogi da itum hi
tam plungrali kala tam yi plung yi ji te kui de le ana ara itumwe common errors yo se tangkhul naobing ara tyo mai kha itumna ara ikaling wi le ji mi chung kha mak thei le ji I jang jang da ma tu ma man na ga jau gi da no experience li na thei hui le isi tangkhul naobing ni hing wi za lak de le wo hi bing shung kui bai bing je example sa da tyo mai kha share sa mi la Okay, so many. aha few Ila zang dang mui fu ko. Yang kibang play jigang rar ka kali itu mui mother tongue influence ke je. Itu mui MTI da atang ina hang kai je. Mother tongue influence jiga itu mui first language ba hi itu ma tangkhul tu khum tu sa mo. Isap da I phungcham na so ke I phungcham tu mum tu rang ke I tangkhul tu tu he ne islo kruli pra sang rar kau ke da. Je ara tangkhul tu khum tu hi itu mui RL mum shung ke thei. Hi le jit la. Laga B na P we akhon mo khui ki thai D na T we akhon mo khui ki thai yang K we akhon mo khui ki thai G we akhon mo khui ki thai hi cho nas de and ara itum va mat thai sajid la jikha itum hi itum we khigra language katam li ha the stages ngai wa unconscious conscious da ngai wa hi ka thak le jikha va pachung ga mat thai jid la unconscious ta da mat thai mit da ka san wa ava jaina error ji da I'm feeling so gold ta hang jid la ta hi ba hi va Never sick the lay the hanga, Nahisina feels hot lay the hangle, Pamadam Nishla. He me can taping never, error mak laping never, Jolly, G were one quick taping never. Avakivangina, I'm feeling so gold the hanging young dark penny always. Hitum Tangkhul Nova, G were one in the sea were one here, Jack him the sick the lay the hang babame, the penning Georgida. The basic example, Chitum was not only rock shop legend had the Kumi can taping them next in a penning or had the or pronunciation geologida. For example, itu willing we shouldn't declare here cleanliness. Itu cleanliness is next to godliness. The damgai is but it's never cleanliness. It's always cleanliness. Clean the vashijin salabai ka. To yarji salable ka tumung kai translate khagra salable stress masalu imne jila ka dong khliya chen cleanliness the one always jila program the shijin shun declare program the shijin majila the program ka tha atang we hada executive the shijin declare itum tangkhul na shijin na jila ashit ala executive secretary sai je ki bashi je executive ki jine jila or Wednesday je Wednesday these are very small or noticeable errors. The itum the matu yon shon the clay as he died the tig labor bomb had the matu man for example I think the hang high in the hang only pass out kasa je nan the yaji shijin wa jen in pass out kasa je ka fein kasa ka thali khang wa so graduated ka shijin ge wa the yaji yang no graduate tada graduation ku bawi je pass out dam shijin bai mne jla shep shu dili pass out je I passed out my graduation in 2025 je 2025 le graduate ka sadam jle ahi thiwa wo jin dam nimna yang ta tu yar hi thada thik le jle itum na hada mathai la shijin yon khai thada thik le babam me jen ara hi hada tamimaman hang chi theimaman ka hada itum matang khol naw grammar ka tha wa ti naw kapilo che ka pi thei da thei wo ina hada yang ka itum fluency ka le problem va le hada je ka environment hi conducive salak ma chi thumo ituma pam hili matui go full ga mer ga thumo or thada chu apam la atam lam leim ni jitla chau ki da hada fluency li lakte na ku chote grammar likham tha salala range kham tha salala ka thalala pronunciation ka dai le the problem va ti glei bam je ku chung ga jana yo harji or bread jiva dozanak mi or jo ji hada mi ayar wi wang va hada thada mashung la kain kam tu bi wang va ki dozen ji de ji hada labor ba mai the yang thada the small errors like this makes a lot of difference especially when you're speaking English no way hada shepshi tu akno accent or intonation mang chi lamaning la ka pronunciation hi mashung ai ka va hada shepshi tu la ma thamai khar jo yang hi da tik labor ba mai jena if you could recall hada khare jang na interview khara dam jili shi company lila ina chin na lila feedback ji mi ba mai sila itum tang khol no he thada badminton da shi chin khai je pet je ka b by na khui khai ni jila b by ma khui ni jila itum big b small b da la now fei jila da chik thai la ma khui ngok ni jila je na ara error je thaga cho na wi je b wi khon jim thadam khui ko b en khui le ko b da khui lo je hadam ma thamai da hang mi kha hada mayang wi wang hi ma chot chi da la athum ji kha athum wi ka khang ga pa hi le thala kai na jang miao ki da athum wi wang ma sak chi la kha isi tangkhul na wi wang differentiate ma sa jila je B ji differentiate ma sam da itum wi wang sak mai khar ji ni wa okay je thada ji hang sa ke ya kachungkhali le fum raw wa ri la sa sala da itum na ngui da klei ji
มุชุงคุยป่าปงจุงก็เลยละก็ละมุชุงคุยลงเรื่อยอีถุงมาออกถึงมันนิ่งto sorry globalized world เศร้าในถุงก็ละอีถุงตังคุมาออกถึงเลยมีรูปตีหลอกถึงรูมาวิดาก็เทเดอร์การสลายเลยนี่เชื่อเลยอย่ารู้ช่วงหางมีน่ะจนเลยละไงจ้าจริงหันอะไรใกล้กันนะวะอีแล้วก็แต่มุชุงคุยง่ายลักจีแล้วก็มีใกล้กันนะงวยให้ฉันอินนะขมุชงจีเทก็ว่าอินละหางจีเทง่ายลักว่าสนุลีฮีไปฮีทางก็ใกล้กับว่าจีมังหนังไงสิเดี๋ยวพับตาไทยก็กูบาร์ละสิเดี๋ยวพับตาละไทยก็กูบาร์ละนั่นแต่มีดูเลยก็จังก็แต่จีมาเทียมในเด็กหางบางมันนิ่งละมาชงเด้อมาตัวเองสักให้นิ่งจุกสังไงเด็กหางกับหางนัวก็มีอิชิตังคุณน้ำแต่ละคนอยู่ทอดเป็นฮีพับตากูบาร์เด้องวยเลยก็มาตัวเด็กเลยชิจินเด็กเลยจุงเลยเฟว่าแต่จนที่ไทยเทรนนิ่งจะสิก็ถามเราอีทุ่มก็ละอักขนาว่าอีทุ่มอารีเรยารุลิเดียวหายกันนู่นเลยก็มันerrorsเป็นฮีก็แต่นู่นเทคคุยเลยขี้ไม่เลยโดอีทุ่มมาชงคุยกับไปทางก็จะก็ต้องก็ถูกล่ากันมาเทสาเลยเบสิกปิงแต่เบสิกเทคไปทางจะได้ชินแล้วก็ communication effective สามอีกไว้ปิงฮีละเกี่ยวไม่เคยเลยก็เลยจินแล้วก็ share สามเลยก็ไปก็อารีนั่นน่ะอุคนังไม่ช่วยกี่จีอีชีตังคุนาบิงว่าอีทุมน่ะขงวยทารานนั่นน่ะข้างถาแต่นั่นมาเทียมมันเนี่ยแต่ข้างบ้านมันนิ่งมาได้ก็มาท่าไม่ได้มาชุงได้มาดูสังไงได้ correction ขมิ้นอีกจิตละก็อีชีตังคุลีมีน่ะหางจีก็เทเจมันก็นั่งไอ้ลักเนาะอีจังเลยก็จังถ้าเดิมมีน่ะนั่นวิเฮียวิเอาไว้เตจิก็so what who cares as long as you understand ก็จะไปชีจีก็จะได้ไป correct ลำซาไปมรัวไม่อีชีตั้งคุรำลิปมละใครตั้งแต่ว่าอีทุ่มน่ะมาดูอีพะพาระอีรำวิชิกจินขังจ้าไซด้าพับตั้งรกเสรีจิตละก็ในหิวออกที่หิมังลิมอกทีมเบรกจิตละนั่นทั้งคำว่าทั้งว่าอายาก็ช็อกทาราน people will not be able to understand you ที่ว่าไงหนูละใครในอีทุ่มเฮcorrection ก็ซาจิเลยละคุยเทปลงกีจินเนี่ยอิน่ะอารีถ้าได้ very common mistakes เนี่ยถ้าได้อารีก็บิเลมาชุงนาได้ spelling ละมึงวิลักจีax ยัง ask เนี่ยจิตละแต่ก็บิเลว่า ask แต่ก็ปีจิตละคือมาดูช็อกทารานว่า aks ไปน่ะ ax เจ้าจิตละเนี่ยแล้วก็อารีอีทุ่มเวอารีเฮ vocabulary really hang really อีรำนะว่าtoothpaste liver Colgate จีเซอร์เฮาอีรำมาพับตัดละอีเด Colgate มิโลเดจำซาดมาคันจิดีว่าปอระแล้วก็ย่ออีชี Colgate ไม่เลยเนี่ยฮิมาลายาปะฮิเลยจีโอ้ยตัวจีบ้าจีเลยตรีแล้วก็ตาหางจีเลยอีทุ่มtoothpaste เจ้าก็ว่าก็ Colgate ตัวจีเซอร์เฮาจี detergent เลย serve จีเซอร์ serve จีเซอร์เฮาเจนอีรำมาทัลพับตัดจีละอีน่ะ Colgate จีเลยอีน่ะฮิมาลายาจีเซอร์นี่เดมีเอาจีละพับตัดได้ but you cannot continue doing that เจนก็ชอบไปนั่งได้ทุ่มไปเร็กไปมรัวอีรำนักพับตายเด correction มาซ้ำเร็กจิมาซ้ำไปมันเนี่ยเจนฮิกตาเฮ very silly simple errors มักเทละมันยิ่งจิตละไป correct ไว้ในครานะวะยัง I would like to take it that way แล้วก็ pronunciation อีกละทั้งสระยารินข้างอะไรทุ่มนะดุยฮีมาท่าได้ pronounce ใส่ก็ว่าก็เชฟชีตุคำดุยจิตละมาท่าไปคาร์จิตละเจน rules and regulations ว่าก็จุ่งขเลยอารีว่าก็ต้องมาหังจิตเฮเริ่มมาเลยเจนี่ทุ่มนะดุยข้างคำดุยจิตละอคอนกจุย intonation or the tone of your voice เจนี่ทุ่ม syllabus อธิชุดละอคอนกจุยคะแนนเดียง spelling ลิว่าไม่ฮันการลิว่า vegetables จีเอก็เชฟชีตุยข้างลิว่า vegetables เด้อ shorten size ละ vegeg separate ซะแต่ภาษาลุยละ vegetables เจ้าเองจิตละจีเจน่ะอารีคิดครับAugust 15แต่ห่างจากลักจิตเลยฮีมีน่ะไทยๆแล้วก็มีน่ะละหาดรำก็ได้น่ะหาดไปลักไอ้นี่ทุ่งมี daily conversationนี่ละก็จังเฮชิจินเองจิตละAugust 15 August มาจิมเนี่ย AU it's อควันจี O it's August Wednesday Saturday มาจิระแล้วก็ or Saturday ได้อีระมาหังได้แต่จิท่าจี very silly common errors ฮีก็ท่าเราเห็นแต่จริงเนี่ยเจนน่ะSaturday ก็จริงเนี่ยจิตแต่เจนนี่ทุ่มฮีถ้าเดก็ถ้าดฮีก็ถ้าก็ติดน่าฮีดีละ if we take care of it อีทุ่มเวคำมาตุยทารานเชฟชีตุยคำมาตุยทารานนี่ very common แล้วก็ prominent สลักกันนะ daily usage ลิชิกจินตุยปิงฮีลีทุ่มนะcorrection ซับหกไอ้คำว่าก็น่าเดว่าสักคำไม่จีรักจีเลี้ยอีทุ่มละไปไม่ได้or correction ka saji hat ung ta mai ba pam rai jilla but first basic ji hik tha hi correction sai ka I'm telling you we have gone a long way ko chung ka da ma shung khwe da khangna thara da shep shu ji ma tha mai kha da sha bam mai
just one last thing 他的 mention 啥法有种leidalei个iram呢对 ending we letters 把ji pronounce 嘛他的 maksa ji ya for example protect protect 那一句啦个 iram 呢 protect ya tecn 等我ji protect ji but ending letters ji la ai kai ka pronounce maksa la lei ba ba mai ka ji tha tui ji la ta da ya protect ji za lak ji la da mi na khang na thara na na shinang ji ka them dang ka mai bing na la ka chung ka ta da ngui ji la ka after ya upstairs de after ta ka hang tha ji yo mak thei maning ji la ka hi carelessness ma Right, nai right. nei da khui eva Okay. je na ishi tangkhul ya mak them nim ko Yeah. ka pairek Mushmer. je na hi serious la kai na ma chu ye Unguk sang jim thai achon. Itumi potential le ye. Lei. Kala itumi thak lang tam kui tam shu Yes. kui potential le lak te. Ka pai krek maning ka sang li le lak te le. Lei lak te. Achon ara iwi thai gui li ka chang ka ta hi itum worship ka thali. Kala itum atang khang ta la ava wa zang zang da or itum kharnau bin ning sang da tam ye sa kala mi ba jin la tam khwing ai re re wan tam khwe sa si ji ba. Avoid sa ga bai ping ne da khwi hi bai itum na mushuri kai na ma tu gi shopping ne da khwi kai itum chi ka tha tam mi da le tam shi da le cha ka pak mak le tha da thei de le kala special salai ni hiu wang da tam mi da le institution la mak le tha da thei ka a cha na niu ma ngai na ina va shai re mi chung am thei rang sa pai kai ka thei re Skillbridge da na ni na institution a ga show la ga ara hi tam shi khwi tam shi mi gi da le da kle hi hiu ma ram le kha thei ngai da le ara hi kana mai tui gi ji institution a kang sara da khui maram baru shina chan phai sai re hili o hi tam mi dar kar salak lo mo tam yi lo mo ji the re ji wa na ra Skillbridge na ki hili ki tam mi gi ji do kali ka tha da sara ki ma mai ji je tiao mai ka kha hang myo lo la ga na ni wi maram ni tha mai da theo sai ishi here Skillbridge kaji institution here newly launched ne hi matai la kai ishi na arui gchung discussions sarai re arui soft skills wi maramli Jane shepshi tuiro no itumi mathada matui ka thai effective communication with soft skills ka ji importance la ka chung khang nai re itumi common errors ka thar no la ka tangkhul wing lady the potential va la kai matam khuik thai maning ne ka chung khlai ye kha hi na na thang khang hada schools being liver athumui technical know how mang textbook mang ji tam chi thai how yang ngunui ra khawai na til thada itum la chi pam bam mai the itum lai ka tam chi mang tam ka ye soft skills si ma tam chi thei samne school hi jena ra hi bat hi thei laga okay thada hiwi hi schools na lam tam chi thei chu da hi va tar kar ka sa ne sa phlung gi ne the compulsory ne je da he compulsory learning phlung ei da phap ka tawi wa ngai na specialized sara kai na hi institution hi tha hi khalei ne hili ishi soft skills we training mang ma chila I mean spoken English is part of it Ari itum publicly confident leilak kaina matui shop mening shop khawai we training la sapam bamre Ari spoken English effective communication jiktha chila sapam bamre Okay. which involves soft skills as well kala ishi inikini hi hospitality we trainer la papam mai jaina ji mathang aina we cannot start all at once jaina mathang aina hospitality we training la samamandra the leida kleine inikini we institute interesting salak le jon mi ku chung gara tam khwing ai ra da shit sang e chen na hiu maram li ma tha mai da thai ma man khwai ka tha da khi ma mai tam mi ra do ka ji la tio mai ka share sang sang ai li Arui ina hada itumi soft skills or like effective communication spoken English they all are like clubbed as one thada ji interrelated sere ishi ji we course jile madaila kai issue specific thada methods in hin follow ka sa lai hiva atang kahang thada hard skills pamning la more to do with practicality hi yang la ka sa sai da itumi hilim mathai la wat la ka khalai ka chung ra pam pam mai ka tam nau ping ji jang la ga thei khui khangai la athum na them ngai da khara ra ka pam mai che nei thum na hi ka sha pain dang da ka da impart sar ji ka iro itum tangkhul nau sai da shimle shep shu dui mam tui la mening la jang che as much as possible from day one na vai shila khiyak la da rat sang sai jirala chi pa jirala ngun chok vai sai da we use different methods one thing in a paptang sa khangai ba wa mi hi level ngatei da rasere kai ka wa shep shi tui them na laga
confidence มาเลยแต่มันตุยช็อกแขลงมีอะไรบัมบัมไหมไกลกับว่ามันตุยเทน่าสารละ smart ซาชุนายนะ confidence เลยละไกลนะงุยเดละมันตุยพากจิละเลยบัมบัมไหมไกลกับว่าก็ปีละคำตุยเดมันตุยเทแล้วก็ certain level ลิขวัดก็เจนคราเลยบัมบัมไหมจังเจนอายุก็จุงเลยเจนquality เลยละไกลนะก็เลยทุ่ม training ฮีมาท่าละไกลมีก็ต้องวางกันคณะสารุโนเจดอินี่ method ปานว่า we interview the students first ก็ตำนาวปิงจิลีเตียวไม่ค่ะหัดขจานสาวงสาวรก็เอา level จีฮิแก่ก็เทยได้เลยเอา vocabulary ฮิแก่ค่ะอัน sentence formation ฮิแก่ค่ะมาท่าได้สาเทยได้เลย grammatical errors ก็ท่าได้เลยก็จิลีวัดได้เลยจิท่ายัง clarity pronunciation intonation ฮิก็ต้องเรียงเสียมันเลยจีว่าที่ชุดฮิบะฮิว level 1รีสังกพาระ2รี3รีเดงเด้งเดthe class ที่ใครมีเอาไว้มันนี่ก็ว่าก็ very low level มาเทียมลักก็จะบ้าเจนะเทียมใครมีจี club ไซก็ท่าจะตั้มจิเทวิชี quality education or training จีไม่เลยไม่จิตละ in a very low level ไลน์ low level ที่พนิงมีแล้วก็ตั้มจิเทก็เที่ยวไม่ก็เทใครป่าววางละอิชอยู่วางกันขนาดไม่เลยนะเว้ยจีเฮาก็เลยก็เทป่าว level ไลน์มันตั้มจิเทก็อักป่าจีว่ามันเทเรื่องครั้งเดียวเจนเอาวางฮัดrocket science ก็ต้องท่าตัวอยู่มาตั้งก็โย่ตัวขี้เรียงแต่พับมาได้จิตละเจนvery effective training method ชิกจินจีแล้วก็ effective and quality training สัมพันธ์กับไอ้วัง different level ว่าที่ชื่อ classroom จีclass จริงเด้งเด้อ that's one thing แล้วก็จิลี a lot of practice อาทุมลี conversation ใครนักขังหันขังรอกอาทุมลี topics ละ prepare ซะแล้วก็มีมังอาริงนิ่งสักแล้วก็ถ้า the speech มีขังสักจีก็ they need to get used to standing in front of people อีกครั้งนั้นก็ฉันเอาหางเอากันอีนะอี stage fright เลยรักกัน Okay. I'm quite surprised that I'm able to speak in front of you right now อี here class 6 ลิตำใส่ยังเจนอีchurch ลีอีชิวmission report ตเลยป้าโลตะหังจีเจน church มังอาลี congregation ถ้าthe hundreds วิลิกาปากจีมาที่มีก็ทารานอีfaint สาขาอีกเลยมาที่มียัง nervous สัตว์ไหนแต่ faint เศร้าหมัวคราจันจีหังปามามันเลยแล้วก็จริงๆ in the speech แต่ขมิ้นลำนิ่มในจิตละยังมาถูกกันจีอี school with dispensary ที่ปีศาจกันจีก็จีว่า nervous สัตว์ไหนแต่ปีไตสักจิตละยังแต่อีจิตหาใส่เจนอีนังเจชอบก็ why not people out there no really ตำขง่ายชิคุยง่ายเลยค่ะว่าก็นักยากกับไว้ชีดขยักแต่ personality ไม่เลยรักละ confidence ไม่เลยรักละมีมังงาลิมันมาตุยแรงรักก็จีละอีนังเจชอบก็อีว่า faint สักจุเขาซาดันนั้นมาซาชอบระดาเจนอีตุมฮีจิกท่ามีระรักก็ไปเดa lot of activities standing in front of people อะไรนะ conversation สักขังสัก teamwork ก็ท่าเดถ้าlist ที่จุงนักจิตเลยยังก็ a lot of things อีจุงมัน involve ใส่แล้วก็อาจจะมี practice มีช้อนจิตเลยมาตัวเองสักช้อนก็จิตละถ้าได้ any topic มีอีตุมเนี่ย topic มีระอาจจะเนี่ยขลัดเดอมาตัวเองง่ายๆจิตละมาตัวเองแล้วก็ everyday situation ไปนะขลัดเดอก็ที่ topic free สละกันนะมาตัวเองก็ชอบปัจจิลีถ้าได้เจนเนี่ย target ซับหกปะปั๊มไหม classroom ลีถ้าได้ teaching ถ้าได้จี้แต่มาตัวเองก็เงินหังสักปั๊มมันนี่ we make them do all the actually the teaching and the learning all by themselves อีตุมบ้าน monitor สารก็เดียวสารแล้วก็ the various activities are there Okay. In Canada, John, naniu hi atam cha ka ile razang house ka dam chu phogar ko. razang no jo support ka sa da Yeah, ida running share in area ya really. Ang hanau ge. Ya ru naniu Skillbridge li raga zangbing, raga tambing hi. Ngai khang hai benefits ki mai sam phang ra to institution ka te we na. Example sa da ava kai ka you now school card le ga, college card le ga. Sili le tambi da le ye. Aga new Skillbridge li wa zang ga king ngai khang hai sam phang ra to national bing hi athumli ngatei da worship bing juan ngatei da ki tami gi da ki them thang mai sang gi la kra class sei ki kai kha khang han lei sa pai chen chi la ka hang mi thalo ka la ki ngatei da nani na tamyo gi da ka la nani na ki ka tam nau itung we Tangkhul nau bing da lai na ka tam nau bing li ki ka ba thai khui la ga gi da nani na ki tam khmie na worship ga te we na ma tham le ki shok pai le do question je ma thanai yu wang ba kwang klai ji ka I hi otha ka phoka tam le ila struggle sa i bo I thung ngunui la kha ma tha da ma tam mi thu ta jawrli soft skill maramli or vocab maramli ma tham mai ta da tam mi sala bai kham wa shung phung thu ki ta ara itham ayar khawa translate ili interview wa khali
I otpam khang che tam le question na ngan zate in answer him sa thai the ili reject sa khai ni wa oh ha khaje syllable stress we maram ning han je ni wa chena PACIFIC how do you pronounce this word ta hang chitla chena in like ning ko Pacific chitla are you sure yes I'm sure it's Pacific chena ai no chi lam shungai da ha je da no chi yon nei dam hang mi ai thomo che ile no chi lam shungai kha syllable stress we maram li nam pair kle da ha che pa zai re da ICA na ka tang ka tong ka hi rules ngwa de nam thei kle shai re kha I can't tell you exactly the in reply sa jina so stress syllables li na thum hi yang cha ka ba ICN ka tang hi chiwe na third last word and hopok laga hada chiwe kikra last line IC fake kaina diga C pe jije kathum nei la pe C fake syllable kathum nei la chen thaka sa da yang kha chak ung lo laga ka kathum ba chi hileva thak mai da khon ji khore na na ta da chena Pacific ma chi paim ko tang jitla chi tha we rules nga vai wa rules of the pen ultimatum da nga vai anti pen ultimatum the rules nga vai was like Pacific the pronounce misalula Pacific the pronounce jitla yang hen chi thau wangai na ithum na noun or verb katha or hada ithum basic parts of speech mak thim sak pai chi thau wangai ne wa for example no if only jang dak le context jang dak le nei chitla nimla chi noun nei chitla ka verb ai la shi chin bai chitla context jao ai chitla pronunciation jing ding ro chitla contact so you can use your contact to contact others nimla ta hi shep shi tu li hada la hada ngriau ku fu jini wo ta ji hi we basics ka ta ka thai translate na akhur alung jang ka thai khai translate na wi li hada mi ne yang ra la ga yo ta nau ba hi vo shep shi tu im thak chang khat le au jing na pha na yo da in the hada in the shep shi tu khum tu li i ma thana i jim nim ne ila i we own way ne ila hada ma thasa la bai kha mi na oh no english im thana yo da da khang hang la ngai wo yang ta da to in the i will special sala khaim nim ne say the in khatal phaning ba sala bai kha i hi in the ka oh rules ping ji in ma thamai da thei je na la mo yang in the hada ma shung mai da ma tu shap je na hada i we shep shi tu hi la na pha mai shi ne i tum hi American thada la accent fake sal gal mutui pai wo or British thada or Australian ping thada itum na accent fake sal ga mutui pai wo yang ka thal la ji ba je fake nei jidna fake it till you make it ba je chak ma jat na lim nei jidla I na kha aw je plastic sana i ve da kham ti da dang vai jidla no aw i ba da an sem go khui nei ke je itum intonation ki khle ji ma thaila itum khre jang intonation dak sa jidle Indonesia we na khra ka da chik tha we na khra nei do da lo phning sai wo da ma ka thei ji je yang en na ina thada itum ara tam khui laga ina hada ina chola kaina struggle ka saji evening vai wo ina otpam liang ina hada iwi hada interview ka khwe adam li thaka okay why don't you talk about cleanliness is next to godliness atang hang khai da ji ina error ka sanai wo iwi error ra khanai wo jena yung sot na ba jena sadam hang no da iwi co trainer ra khana ili thada sadam mang han lo da jeng ka thaw da ina sai ka jan it's cleanliness da hang mi jidla iwa khana li ra hang sang mi jinwa it's not cleanliness it's cleanliness da ra hang sang mi jinwa jen ar ilo conscious sam ya wisla da in interviewer a khang sala ga in a trainer a khang sala ga iban yon da le jidla da hi da handmade da tam khui jidla the because of the effort that I gave in a hada national being in pipe chung mi khar da la sa shap pa me ilo I had to go through multiple trainings da in la ikla da mathanga yaw mo yang jen ga in la hada ara nationally itum Skillbridge itum short run or itum madam in the Khigra Institute khang daily la hada trainer sal ga la bam sa ba mai jidla chili hada soft skill especially itum spoken English li effective communication li focus samil ga national being li ka da ayar ngali li shock khaba athum hi otpam ni ka da ready sar khlai ji athum itum thada ayar wi mi hi itum mi bing hi jam now mo yang itum mi simple sana e jitla yang mi li han karek ji la chak malim ni ji la ngam karek ji la chak malim ni ji la of course patience malim ni these malim ni individual I hada awi lack ka sala le baba mai ji la malung wat ka zar ka dai thada itum mi tangkhul naw le la le baba mai ji la khaji mang muning sa ji la an malung wat da kha mathala kain communicate sala ga hang khui kha ba khi kham tham ri ji la isi tangkhul malung na ri da apangkar ota wi ji la awi khigra ashi we card pa jili shaum yawi je ashi we manager pa jili apangka wi je ka phiawi je shir yawi je shokka ba jila windows sa khai yawi je ma kha shamani ni jila ayali otsa jat laga yang itum nala da delhi libam cha jadam jili itum nala thika wa yang mi re jila wang chone re jila wang hang chone in the sense ka tha da shokla ga khle ji je corporately otsa sau ki da itum nala wa yang mi jila yang a lot of people might have similar experiences khada chi ma hang thei thu jini wa
explain มาซาที่ตัวจิตละอินเจตซาเจนนะจิกทานเนี่ยอ๋ออันนี้ลิยูเชดดักซาเนี่ยจิตละ explain มาซาที่จิตเลยเชตังคนเอาบิงว่าอ๋อใช่เดชุกทำมาจิตละยังเจนฮิกตาฮิวก็จอดจิตให้ละก็อีทุ่มก็ดำนาบิงฮิเลฮะเดนุยลักไอ้ใส่จิตละแต่มีพวกไอ้ครับว่ายัง outspoken ซ้ำไม่ขั้นละก็ proactive ซ้ำไม่ขั้นละก็อันนั้นฮะเดมีเว้นกันใครข้างไงนะอีทุ่มอารุยฮอนเฮนดังตลอดตั้งคนเอาบิงฮิเลไม่ติดเอาบิงยังกัดเลยจิตละไอ้ตั้งคนเอาบิงว่าไม่เชฟชิดดูมีที่ไม่บ่ไม่ก็จิตคือข้างได้บิงเลยอีทุ่มเดอ or จัดข้างได้เอาบิงอีทุ่มเดยังกัดเสร็จบ่ไม่จิตละอัฐมมาทำไม่บ่มัวตั้งคนเอาบิงฮิฮะเดก็ถ้าเจนขนาดยังก็จิตฮะเดอัฐมละพนี่ไงจิตละก็อีทุ่มอารมณ์ฮิเลอุ้งซังก็อีทุ่มเดอุ้งเขียงทางอีทุ่มละวัดก็ฟิวเจนนะจีอีทุ่มอารุฮอนเนี่ยแต่มีพวกไอ้ละก็ one word at a time ยังแต่มีพวกไอ้ก็ว่า imagine ถ้าอุครูเว้นจะช่วยละก็ or graduate ใช่ละก็ยังอายาช็อกให้ translate อาริงพาไม่คาร์จินะเช่นอีทุ่มชอบไปหนึ่งแต่ไม่ได้ไม่นี่นะสักตะเลยไปเนี่ยว่า work ready ทำมิ่งสักไงจินวะอายาไม่ช็อกรังละก็ฮัดตั้มคุยสักไรละก็ริงพาไม่คาร์ช็อกรู้เนาะสไตล์ก็อาทุ่มเนี่ยกิจปัดกิจฮิละฮัดเตียวไม่เอาเลยวัดไม่เอาเลยจิปัดใช้จะอะไรหันก้าไม่ชับเลยอีทุ่มเนี่ยถ้าตั้งใจซะละก็ฮัดเชฟชิดวีฮัด fluent มักษาเนี่ยจินี่ก็ or thought process จิมั่มท่านาทุนี่จินี่ก็ฮัด whatever it is ยังตั้งใจซะละก็ฮัดหังไอ้เลยละลงวัดละก็มาหังลุยละตั้งไอ้ได้จุงน่าจิตละเช่นspeech defect เคยพิงละว่าผมก็ lisp ก็ท่าเลยละก็ฮัดนั่นเว้ยฮัดมาสักไปพรุ่งจีฮัด jaw alignment ก็ท่านนั่นละขี้นักเลยแล้วก็นั่นเว้ยตุยคำตุยมาเชงพรุ่งจีจิกท่าละว่าผมก็จิบอาจิมังมันนิ่งละฮัดจิกท่าพิงจีเลยละอีทุ่มเดละ correct สักละทำไม่พอไหมอีทุ่ม we've got ฮัดอารุยอุครุลิวไงละก็จิกท่าฮัด national พิงละสังบังบ่ไม่จิละจิกท่าพิงจีเลยละอีทุ่มฮัดเทคนิคเอาไว้จิฮัดจิลิกท่าตั้มมีเรื่องเลยจิยังจิกท่าทุ่มเลยละฮัด practice classroom เลยละ practice สั่งสักหลักจีเนี่ย one-on-one คุยละก็ละ counseling ละคนคุยมีละก็ละฮัดจีสั่งสักปะปมจีเนี่ยวะ so speech defect เลยเอาไว้เด้อมีเรื่องไปเด้ออเมริกาเด้อมันไม่ชุ่งละเด้ออีทุ่มlisp ก็ได้แบบกับพระได้กับพระเนี่ยเด้อพระตาพงจินัวจีอเมริกามันก็ตลอดกับพระละเลยแบบว่า or มันนี่ก็อีทุ่ม stammer ก็ท่าซาละก็เด้อเคลียร์มันอุ้ยเลยคือเว้น stammer ใส่เด้อเด้อกับพระละเลยซาละไปก็จุงก็จะให้ confidence วิวังไงนะ stammer สัตว์ถุยไข่หลังไปวะยังเจนเห็นข้างไอ้เห็นถุยไข่อะไรเด้อมีนะเด้อ condescending ซาละไงนะมันตุยมีไข่วิวังไงนั่นละ or เด้อมีนะมูชิดทุเจนเห็นเด้อเห็นไม่ข้างไอ้เด้อ stammer สัตว์ถุยไข่ยังแต่ฮีก็ได้ฮีก็ได้น่ะ treat ซาละ automatic therapy วิวังรักษาเรื่องจิตละยังเห็นฮีก็ได้เป็นฮีว่า special care ละตัวการสับบ่บ่เจนฮิกท่าวิ technique ของว่าเสรีละเจนจิกท่าปิงจิตถ้ามันทำให้ the follow ทำให้ละก็ the personalize ละกัน this is not something that is going to be taught in a traditional classroom okay อีทุ่มมี institute ปิงหินแต่มีพุ่งก็จะเนี่ยว่าหิบะที่ก็ train มักษาโอจ้าขันนะเอา speech therapy คุยกันมีก็จะหิบะสักละก็จิตละยังเจนน่ะมาทานน่ะเด้อถ้าspeech therapy จังเจนงั้นหลังตั้งเจียวอีกจิบมันสัมผัสไม่ได้จิละเอา lifelong ก็จะรักให้นี่จิละก็จะจิบมันนิ่มละอเมริกาจิบก็เงตอร์ไม่ได้เช่งไม่ได้มาตุยกับไปจิอีทุ่มถ้าอินเทอร์วิวก็คุยกันท่าเลยละมี or ถ้ามีที่สัมผัสบ่ไหมที่ North India วักลีนะไม่ใช่ละกันอดซาสาวก็ได้อีกว่าก็จุงก็จะเอาสัมผัสไงจิละTangkhul ถ้ามีทุ่มราลังได้เลยถ้าอินเทอร์วิวซาได้เลย or งาเซ็กได้เลยคริสเตียนซาได้เลยซาเขาว่า in the train ซาได้เลยจะมีทุ่มราลังเลยซาได้เลยเขาว่า at least มีอะเขาว่าถ้า speech defect ว่าจังซาบ่ไหมจิละแต่ที่ถ้าเป็นเลยถ้ามาทำให้ card attention ขมีก็จะถ้าจีอีวีอดงรุดบ่ไหมจิละเจนอีทุ่มนะจี Skillbridge ลิฟถ้า attention to details ก็ได้น้องมังรู้เนาะถ้าฮิบะมีแล้วก็ถ้าซาบ่บ่ไหมก็จิละถ้าจีฮิว train หังไง okay ไพ่เลยริงไพ่เลยก็เลยนั่น new institution show เลยจีฮีตั้งคุลรู้จุดnào sai có rồi vang vào riêng cái phá bao này mà làm bao vậy thùng need of the hour ari there cái sao mấy thứ giá khẩn sa lạc tới ít thùng là soft skills cái chung cái lý sai là cái cơ hi vang the specialized sala cái này institution ác show là cái tầm cái mila mà thấy mà sao rằng lấy sao không thấy thôi đấy cái ở đây thật là léo cái hi ít thùng vang riêng cái phá bao này cái tầm nào chung cái or even cái tầm nào mong chỉ là khả năng là rapper đó shit sang anyone welcome some rồi ít thùng vang thằng cái gì đó cái sao skill ác lần sau cái đấy à in a question chung hàng hai này nên là chung cái là hàng mía đấy ring phai đó ở và cục sang vai sao sẽ chỉ na concluding remarks ha đó cái là chỉ li base là cái nên new program à nên new upcoming program à cái để xài chỉ khi đó cái li cái trend khi sao cái chỉ là chỉ li base là cái yari ping li ishi yang da clipping psycho really cái chỉ cái tha chan pau chỉ phun khai lấy cái chỉ li base là cái nên nè minute khani rep khui mi pai đó yari na reo la ri ba chon na a thang hau pho ko la ra yari na reo lo ka chon na kup sango okay yeah
ชิวโปรแกรมจี มาแค่นี้นี่จีวิหังก็กุบสังเร่ program tik sangai jine hada ishi la brainstorm sa shone madam ini mam nim ne ishi it's a team of 3 itham na la mi hada chungmai khar la hire sa pokai re la ga hada job employment opportunities la itham na chungmai khar da hada okrul town hili hada khuira la ga hada sangai dakhli ni wo itham na hada school akharing ga hili or institute akharing ga hili job employment tik itham generate sami papa mai la japan itham na la chili hada workforce si chungmai khwai hada itham la contribution sa la ga matha mai dak hada train sa rakli ji trainable factors jang khai national bing ini madam ini wikam naula thik bat leiba mai ayar ba ochok sai laga athum ni lo hoba ba mai ungra salo ung laga hada ithum ochang rum sai naw shem rum sai ji hada national bing shem rum sai ji hada hang ba mai jila national bing jile la yang ka thum bing ji smart sala khai la jang ba mo yang laga as awi hada amle ka sheng ji hada sheng she ithum hada itum ni sheng mai khar ji national la jang o amle khum tu translate shep shi tu mi tu sal lo hindi mi tu sal lo ada any language khum tu translate itum he ada athang ada kitena ada no question jena deviate sau ke ka english tu khum tu translate shep shi tu khum tu translate ada it's not just about speaking. It's about reading, it's about comprehension, it's about listening, it's about the kotong changsar writing, changsar khai nei jidam nimna chijang laga itum he chiwi parameters ka tong shijin laga all round development shem khwai sa dakli nei jila national bing le khajili madam inina or ishi group na yarle ishi we Skillbridge institute we group hina ka thak le jika plan shem jini wa ishi national bing hi ka da sa kha pharak le ji school li le hamper ma sangai jini wa school ka dakhli national bing le hada athumwi athum na tam dakhli chilam thalakin dam khuing sangai yang chika itum na soft skill ka or spoken english tam chithya we da athumwi hard skills bali shoya we ba chibam sang sangai jidla chen ini hi ishi hi phaning laga thaka winter bootcamp ka tha khui ka shla bootcamp ka tha 5 days ka tham ne chungmai 3 to 10 days ka sa sam ne jitla it's not hada every day sa la ka hada chingkum pai da sak fa pasim nim ne jitla yang seminar ka tham nim ne iba ya seminar ka thaliwa tam stay te la ka lak hada ku paum ne jitla yang sva umaram ne tam stay re intonation umaram ne tam stay re yang or hi tonalities umaram ne hi tam stay re da hang tam mel ga lak tam mel ga mak ku pai ne jitla now snow bing practice ma sa ga da ajon thang hada ava khanang han khra la le ba mai 5 days mangli communication skill tam ni laga hada national bing ji matui thei rak lak ji lang han wo chena ga ithum na answer the in la han kha ba mai of course sorry ka national bing ji le confidence build sami from re ji laga environment ji provide sami from re ji a very conducive environment wherein athum bing here practice sa shon chap khawai apam ji itum provide masami khaba shimli matui lo da ava na matui lo da national bing hi matui ji nim ni ji la khiak re ji la vai shi da mum tu reng ni ji la laga akhana matui kha achon rapping hina or ameng rapping hina hada manishing now ra no ji jig now kha khiak laga mum tu ngai mum tu ni ji la khai thum class ra ka jang translate ana step in sa tran we na hopok laga english tu mi sa kai re ji la laga athumli platform mi isla ithum nam thala kaina facilitate sami laga monitor sa laga athumli kait ka sa translate hi ta dam tu ke ko sentence construction ka sa tram chili hi da sa ko da ma thala kaina tam chi the tran au it tenses section jim thala kaina section sak chi translate a ka big shock laga an matu shock translate a confidence sami khada matu shock surprise once an sa da kitina sa te pokai khawa au there's no turning back yang hada themai re ji khai live unconsciously hada an mushung la kain matu thio we jidla yang ma them na rang ga conscious ana ji le to mi ko mo he ya hingui ka yang mushung ga yang ji ga hada it's the darkest before the dawn gi hada yang tangkhul di liang kha jingthan ji la dawn he mra chao rang ga mi mai thui gi ji yang them re je kha hada yon chon gi ja dam ga bai wo yang yon chon khwe la ga ji wi li hada them ong khai ji live hada ring pha na oi jidla yang ta hi kita hi create something ai jini wa hita environment yang chena winter boot camp hi hada spoken english li especially hada salaga national bing li atang madam na hang khai hada score ithum hada common european framework ta li kegra english speaking hada english hi katam translate ithum na parameters sa khai laga score sa khai laga a1 a2 b1 b2 c1 c2 salaga ara kadam no ba hi ka chili chang bai li laga chiwa thi shur da khata da tam stay ra ga chi thala kai na syllabus or modules shem shokai jitla ya shem shokai jo alung je na tam stay mi jinu athang hang khai da a1 ba jile or a2 ba tio me thui je shep shi tu ita da matui tha thar ga chi ba hi le o matui thei khai ba we ji tam stay shi je ava khi kha phap da lim re or critical thinking we maram ni tam stay lo jitla ya ava khi phap ta ra
chen au wang wa sakna hai nei jit la chen da ka a hi shimung ka oh yu wang wa boring sai yu mak thai mang ki da complaints ung sau rish la wa le chen ara class chi ma khai mi sa pai jit la chen itum hi effective sala kai na itum inin otsa dak le je effective sang sa kai ji tran ba itum je ka tong ko mak hiang ma sa pai jit la so it's not just about the classes that they are in class kai kan 9 ka jang ba hi wa them na sa re akaba class 10 ba hi ma them lak sa lang wa i wo yang atum how well they're raised ka ji ba hin la thik ka or atum apam ka ji lipam sa ka ji ba hin la ha da thik ka ji da ji wi ha da factor le yaw gi da itum thala kai nyang ka ha da national ability details thala kai na ha da attention ji ha da mingai ji la yang okay aina ji ba ji bootcamp hin first day issue ba issue na sa ka ji yang aina hi saure la ga ha da project hi ha da sam khapang ayar we na sam phang bai la ji bing ji la khuyung la ga shapai nang da free na la sami ga bai ji la sami pa re plans but tickly da khli ne yang ka tham mai da sa shik le ji ji ta ngai ron da shok an ra sa re ara hi ha da itu moi wang full time job da sau sei da le yau ki le khai sau ki da hi ba hi le there's no more turning back okay ring pa pau ne kala ma hai mi ro na ko chung ka sa ki da le da kle a jon nan la ari ji ya ri na ka tran ka li ji mention ma sam ne ni we next ba ji ma hang la ra sorry now do ba ji ma hang la upcoming event program ba ji mang ji kha hang miao lo issue hi January 5 le schedule sa khai ne Okay. 5 days we pura had the intensive course ne yang 5 days mam ne Monday to Friday 9 to 3 yang chili kuchum kha cover sare issue we Instagram page de la ye chili la issue la update la sau re Okay. jane various thada WhatsApp group ro no kala no we through ai na la mi na la ka thai ka sha sam phang da la support sa da la naw ra ping wi wang kana phlungai ka ji hi la phaning khwi ra ka ava wa ping da chora mi ro no ari January 5 to 9 jane issue we hi ari violent church oppositely brilliant hall de lewa okay chui chili sare apam ji na chi ne 9 to 3 intensive ya hi la ga intensive course ki pa mai na ra jang pai Hi registration fee tha le la ka thar la ka hang miao issue registration fee na 2500 ne paisa li ma yang milo arik spoken English course hi khang jai na usually in a kwijing ji hi kachanga kha li spread over sai but I take only for 1 hour and a 30 minutes class. Jane I 1 month we class 30 hours ne. Jane aji we 1 week 5 days hilila 30 hours mi bambam mai. But the price is half of that 1 month we ne. okay Jane age group pa hi ishi na jaka hi issue target pa na aji we a little bit higher class 9 class 9 and above gujine ka tharala younger children la interest le ka wa ka ramilo gujine accordingly ishi na batch khai mi la ka sare gujine hi rana hai or ka tam naw ping mang wi wang na ma chi mane any person ari tam ngai da khlei ping ji tukan ka sa naw ping ro no for example no la changai khra pai ya so anyone who is interested so we are going to club you in different groups accordingly yeah form ka tha yaw shok la ji ka form ni ishi- direct contact sa ka sa ra Ishi direct phone le contact sa ba ye lagi shi ba arui chang ba ai hard copy form chi mi pa ye otherwise issue online form le chi chi li fill up side ki kham tha man okay akan ni we phone number ni ni me ya ka achi we episode hi we description ni sang miao ra gan ni le contact sa ra no Chi tha ro. la ka chu train la athum ra jang pai re ni Chi na tha ro. Chi tha okay miao ro. okay ring pai re ning shnai re achi ishi thum chan phai sa la ka itum ya ru chung ga i jang jang da chung ga tam gwer ko kala hi just chan phai ki te ka shin au nei jid la kan ni we institution hi ra tam si ji ba chung ga tam gwer da shi chang e kala hi darkar sa mi thui ji a khane ji wang na ni li la ning shi e itum apam hi li meyang nau ping ni train sa za ki ji motli ba itum klata them she khui sai itum klata tam she khui sai itum mi ping li sem ngai da na ni sa da klei wang chung khaning shna ko coloring phai itum we long nau ping itum hi li le da klei thana ping na ko tong i la kha institution a khane da la hang ngai chen na ni we ot manga sa wa ki sai ko ra them them ro no kala na ni na hi a kha dedicate sa la ka sa mi da klei thai la ga a them thai la ga ji ki han shik sang le best wishes mi da le ko kala aja chan phai ra episode li ra ga ra sang ru mi khai wang shung ka ning shi ji hang la ga na ni la Christmas rim pha mai no na ni winter boot camp la ma hai mi ro ji hang li shit le yeah kala aja we show hili episode hili ra yang mi khai han tum sai ko ri le ning shi chung ka phong shok de le aja I thum na
กันอาลักไฮตามสกุยไปลักไฮจันพยากสังรูมาร์โคนุทุมนาอิทุมไซโก้นะเทชาไฮเนเงินนาก็คุยฮีมีกจุงเขาวังว่า curiosity ถ้าจุงไม่ขาดเทคุยข้างไงตามสกุยง่ายเลยสาระแต่ชิดสังเงเมื่อเราบ่าวฮีอิทุมอาปมลีปักษาดมาสารังกจีอาคเนก็เลยฮิกท่าตามสกุยไว้ institution อาก็โชกิเดเลยเด็กเลยอิทุมวิวังว่า golden opportunity เนฮิลีว่าตามสกุยก็ไปฮีอาริหังท่าเดคาร์นาว national ละมาขายแล้วก็ต้องเขาวังสาเดเลยเจนะอิทุมฮีมีใครกันเดเชฟชิตุฮีอิทุมตุยมันนิ่งแล้วก็คิดตามสาระเลยจะพนิงสารไปโคก้าทางหังใครท่าเดเนอินะอีรำลีนรำลีปอมแล้วก็หิมังฮิลีปอมแล้วก็อีนมังออกทุยแล้วก็มีกระเทลีแล้ว communicate มาสาละปอมริสก็จะไม่เทชุเรก็จีก็ท่านหักสังเรสังไงเดอิทุมอัปมลีอายาร์มีคงจิตรันละ or อิทุมันอิทุมรโน or อายาร์ลิกชอกจิตรันแต่ละคนที่ทอดเป็นวังว่าการนำไปทุยจะขังสาดเลยก็ไม่นั่นอินะคลาสลี exam ลี first องศาละลาริกก็ปีลีองศาละอีวีนวีจันหันละหันลีมุ่งไปมาวักไปเลยใครจิตรันมังอาจจะลักไอ้เนี่ยไทยเลยฮินาอิน experience ใส่ได้ชิดสังเออีจังจังได้ experience ใครเลยลักเลยฮีจูไว้นี่ฮีการนำไปทุยจะขังสาโคอิทุมตำลักเลยฮีไปฮีไม่อาถึงละหังอูละภาพใต้กูบาร์ละเซ่จิลิคีมุชุมคุยซาออร์กเลอร์เดอร์ไกเขาพนิงสารโคก็หิวไว้นั่นอีเฉยๆไปจูไว้น่ะอาตมเลยเดเลยก็ว่าก็เลยน่ะอยู่ลี resources เลยเดเลยก็ว่าตำลักเซ่ฮีตำก็คุยน่ะหิวการขนาดคราฮีน่ะอีจิลิเตคำได้สมพังเรื่องจะหังไงอิทุมน่ะมรักเลย corporate companies เป็นเลยว่าจังก็เดี๋ยวไม่ขบังเลย training สังกับพังฮีอิทุมีเรื่องเลย upgrade ก็สมพังละโคจูไว้นี่ก็ท่าอิทุมีอายังเลยว่า training ฮีมาว่าจังกุยเลยอิทุมอัปมเลย train สามีกี่เดเลยเด็กเลยฮีว่าอิทุว่ามันขมาให้นี่จูไว้นี่ Skillbridge นะอิทุมีวังเดอัตมีอัตมขชกแล้วก็ตมีกี่เดเลยเด็กเลยฮีอิทุว่าจังลักเซว่าเป็นก็ต้องมีโลก็เลยคนที่ทอดเป็นก็ต้องnaobingมันแต่ละก็ต้องnaobingชุดที่ฮีลีไม่ในอีเขียวเลยสันนิษฐานมาเทมันเองก็จีก็ท่านน่ะยาวก็ทวี plan or ถ้าเดคิดกับมาซาละปั๊มเรื่องจะเลยเด็กเลยปิงจีว่าจังมีลักเซphone number สังมีอะไร contact สังมีโลก็เลยว่าจังจีทรานเนอีวิ่งสดเอาเลยละหกคุยเลยก็เซอิทุมน่ะมาเรื่องขลียาวก็ทุลีก็หัวจิตท่าเด้ออาจจะวิละบาตมคุยเซเดหกคุยร็อกเซว่าปิงละนาวราปิงละการขนาอดเลยเด็กเลยจุฮิปะฮิว่าจังโลกจิก็สอนเลยลักเซวอร์ชิมก็จิกท่านนั่นละนวีก็ตำnaobingเลยเทมสักไงเดเลยก็ว่าเทมไม่งสักไงเดเลยก็ว่าฮิลิจูว่าลักเซจิจะหังข้างไงเนี่ยอาทังกหังท่าเด้ออิทุมอัปมฮิลิว่าTangkhul tu ye na communicate sang ro gwi da chef shi tu hi them shilake them kui shilake juwai na higitha we environment hi wak sang ji tran na I chef shi tu ye nang han ro ka them sang me juwai na apam li wa mi se kala ka chi ga tha na e da chef shi tu hi kana la kla da le sa ka wa kana la ke itum ari khani thot ping Tangkhul tu ma ngan ma tu rok da kle Tangkhul ma sho tu kai na ra ya Tangkhul tu la ma thalai mam tu thela le de le ye juwai Tangkhul tu la ma tha da ma tu vai sa se chef shi tu la ma tha da ma tu vai sa se na I manga wa ro kho ji in a concluding remark hi kana nau gi da sang da la kha hangai ra kha ta sa la na tu phap ta mi ra da chit sang e a ja chan phai sa le pa samaring pha le da ka chung ka la ma kha sang ai remind ma sa mi lo ya ri ping ka la itum we area we conference sports meet lak chung kharad le ko hila kana sare kha achu we Skillbridge na winter bootcamp sami ki da le dak le kana mai thui ja khang sar go ja hang ngai ne 2026 itum na kana khamai activity a ka hili wa chang khui la ka itum we kum ka thar chat wa ki da le dak le hili na I confident la we kharda na I winter bootcamp hili wa jang la ka chiwe na school li college li wa jang ka wa cho no confidence bu sa mai khar la ka no we manga aina knowing a sort naobing no classmates ping la them thang khamai sam phang pai kho ji khanau sa da hang khangai ne tom psycho rele ma hai mai runo Skillbridge institution show me ka thar show me khai hile wa jang mi share se ji khanau sa da hang khai ne tom psycho ning share next episode le sam phang share li se mang pha mai share se